So tonight me adoma wo kwa brochire 10 p.m. Every ben and I be free 10 p.m. na. I don't know 10 p.m. Ta na mpesa me ko. Nasa flight ni tonight no ko. Entu e. Na mo te Ghana no mo nya nipa. Komo ayekoba TV said ye shane da no ya na ya ma wani tie de kakra ne ya ma amamre kakra nti ni nyina ne kafu a aye adesua de kai so be like o be share na afi wasan so a subscribe e dia ma ye channel no e wo YouTube ha aye ayekoba TV na ne wo ho se wunya kwanya so betu kwan ya kwa brochira e bre ben e na obedru airport ye ne Ghana mebu no e bedin komo straight to sweet chairman and now ya mo akwanya se kwa broche nya me aduma china no power flight be to 10 p.m. every ben na be free 10 p.m. Edumere me flight be to enumere 10 p.m. na me train na me gede organize bi me train airport 6 p.m. oh na every ben kwa no ne wabusa fo be din komo so no me ngasa mo wase ngasa me fie nye. By 6 p.m. I have to be there. What do I say? Body na busa for who your friend say? Me your friend me Kofi Champon. Wait my friend me Kofi Adonko. What do I say? Kofi dey na me free. One kra busa for. Me kra busa for yes. There be one say ebusua mu ankasa no we. Ho na ho ani free ba o. Into 6 p.m. na me train airport. What do I say? Me train ma 10 p.m. no kampo mo ansa na makọ. Joba say obema me visa dey fast na me nyina me nko. Are you kobati very sure near the visa na ma ya da say. China. Flights need to China 10 p.m. Me free last week na me wa kra. Now woni abusu ani nkomo. Me nkro bia. Me say bia fa ne say China Thursday, right? Me free be Sunday and Monday kra. Me nkro bia me check my day aba me kwa ha ba. Me nka ntro bia. Oh, na ade no dey pon ko bia mbedo nka tan fru se mo na relax. Every be painting a boasrewa. Wajije ne ba, no edi nani ato nchen. Wo mpa wo ayira brochire pen. There be anyira ada, but what you be asem be too hufo. Me boa. Ye hu nkrofo na aka me kosa ada na. Ne enu aduane bi ma me ni ofie na enamfa me. Na be so afi na enka traffic udu okpongru ofi kofodua. E kwa akra. The free Legon first. Okpongru Shiashi. Fa airport honum no wo bete wo piga me na some me won crofo nkra me free about 2 days kra akodan kran abra obi anim se me tukwan me kodu a me settle na me free fee no we 10 p.m. se kra ni we meko before 4 days kra before that na and you compare the mama airport opera se na nka wo man wa o so mama bia ya nka me na den asa no akọ na esa ndo kra be ma me pocket money na mbo a nka wo ga na okay kakra still ya da so ya wa monten so me say unya kwanya so betu kwan wotena o flight ni betu 10 p.m. a wotena bre ban e na be fifre akwa ba Ayekoba TV so 9:30 ya bros abeteje abet minim de me ma wakwa ba na so 9:30 no a na wo time e amanase p.m. flight no e betu 10 p.m. bre ban na be fifi abuti ne fanya na meko US ai in fact akwa na yin anopa 9 na wo kwa clinic airport wa dabi meko tena ho acheyi because hu hia mi ntira o ba se wa so tumi sia abusua na ne abusua din kra abusua ben wo abusua bi wasase we se so jalmani abe mama ni wo papa ni wo mami ben na o pronounce we empna ben ali say ne goodbye dia ba ku bi yire kurambo mankara na empra Mo fẹ́ sí àlẹ́
mami as. Tama say nyama bi ko ye ma wadan. Ya she hwe ene na nka me ne consultant surgeon Dr. Ponsa e wo case. Nyan kasa no me ya anesthetists. Okay. Anka me ne wo case no kana me so me di me team ba ba je tournament. Into a channel me dwene ha me kwa adwuma wo so ka bro chasem. Wano no won say ene ye Mayday na ye corporate games e okofori dia month so. Na ni team o the Central Hospital wa hu. Enya Central, Eastern Regional Hospital. Eastern Regional Hospital. Eastern Regional Hospital. Ya shamo. Last year so radio station bi share wa mo. And the chairman ko say. Enti ayekwa ba TV per se bi say. Nyame adom o tena nwumre 10 pm. Ya ma chance sa kwa abrochire bre ben e na obe free efie na wakwa airport. Ma won kasa bre ma che kura e 4 o'clock am ati dia na asa nwumre de. Enwumre de. E won pentam sa o. Enwumre de 4 o'clock me kwa. Me check me in me ye me bibia wia. Baby em na aka. Na kope me baby atan na ma dwodwo me. Na nya busia be din kransa. Woni abusia be din kra wan. Se me ameti we se me ne abusuan ko din kra. O ma me wo yere. Ja fe no to nche me ko du ho aye be din kra no ka fi wa ba. Na tama wo so be na be ko. Me dey have me kwa da o day before. Ai. Adai ku fi afu apo. Dabi. Because baby am connect critical microbia. Ana me anso me mo bi gba hu. Me kwa ho mate. Akwada ho. Answer time na. Ose wan pe ma me ne se papa ne se bia wo ho. To wono dia won na nkra wono so obefifi amate no akwa ne ba bi. Ya da se. Sadia minim ebi kwa amate na ebi kwa wia. Ebi so ye confident enough say wamo nko ne pepe pesa wo ho. Enti wo ayekwa ba TV so dey say Wunya kwanya so tena na do wo betu akwa brochura ebre pen na obefifi ojo ma chin ada na ho ma chin ba cho open pesa wo obedu ana ebe ni tun to so kwa ma chin and do pesa flight be tu da be how ebe amba ada because ejuma wo channel se me koye ejuma wo okay so pesa ko na ka koye ejuma ai wo so dia na ya ayekwa ba TV da wa say wo ko da ko to na twa wa airport anymore. Na plane nko nya me na koda na ekwe na me ka no na ko twa airport ho na me dala me ka dala bi me ko be from sa me do a o me ko money e be da airport twa airport say o twa ko why ne why wo so sa wo da na ba fa wa ai ana say bi ga wi ba ko yila ba ko twa why Anopa ada na anopa. Me pantama ko nti me kwa anopa ko ye mi bibia ntani. Na watumi ahome. Na ubekra wo bi abekra no ana obekodi. Oh, se me busu ho makra me busu ane ma ni. Ma me na wonte asam no obi kra ya na okokodru na ne mpabo ba kwa ira. Oh, Yesu ti. Egbe wo won makra ne wo won amekra wo. Nti wo ma wo beji o ma di ni o ma wo ni o mo. Mami ayeko ba TV so da wasepa. Kasa pan so wanya kwanya se ubetu pan akwa brochire a wotena o flight betu na do be 10 ube free Ghana efie ube free time be ube free time be ana do be 10 say wo say we do one before 10 no time be port na be free me fifie no nsia anopa no nsia me na meka anopa no nsia me kwotwen wo ho oh say wo mon ka so mpo mo be prapra wa mo mo me kwa kwotena ho atwen me twen me David. Na wedding kra, one nko at least fearful be kra kakra. What crow? I did obi be say satellite na da so nti kra preku na nya wona ko. Tu de be kra. Me kra. O ba boy ra kra o be kra. Me kra e bia me kra ni mu aye de be ma me. Tu de be kra o. Satellite na da wo so. What crow, one crow. Satellite na da wo so nti kra na nya wona ko preku. Mami ya yeko ba TV da wase. Yanso me da wa.
Also, I like it. Ayokoba TV, our YouTube. Kaiso be share. Now, if you want subscribe, still. German is over quadro traditional. And you may 10 p.m. What's now? No, be 50 time and walk airport. I call your check-ins. Be 50 12 o'clock. Now I go airport. I go check-in. Maybe at 12 o'clock. And I ask who contact me. Man, come. Me clone me there. Ade. Me clone the cost on and you better and can your mind. Mine and got them and cost you. I say me few months now. Wow, I say 12 minutes. Not what. Me sure. Ade, who am I winning? You be Ade. Young couple and Alice hotel as well. Me get David, me can't tell. Me me wa made my friend me Jano my friend. Me come and so my fan. And you know who done the pa. Again there me done the pa. Ayokoba TV da wa say. TV, yebisa ne, and so say, unya chance, and as I would offer be any chance, I walk to Quaya. What do you seek? What one or none cover so did you maybe pa a dao kumasono? What the Babuana Manako, or Koya Juma, not what before, and I said, was I'm sorry for an amount. What by ye, would you need this? So bayana, aha, Ayokoba TV like it, subscribe, and I feel what's me a share so. Adia, my now, other I have say. Them say. Ayokoba TV sunye na mbacho. Se wo kan ni ekwa brochira. Wo do sika ebe buana manako. Debi. Ade. Hey, no ko jame. Oh, se nipa wona ne wo ho de wuni mo no. Ade wunyini ni sa. Debi. Ye nti ni ben yo. Debi. Me don cry me nti ni. Okoba obetua ma o. Ana obesan be fa okra ko. Debi. Sai na me ne. There be said, always are for me to man is cardiac. There be end of a sign. No, could you know Jamie? Nasa, what was wrong?